election ko kipat ba kibang kipara kibai kesna na pan nomor kata hagan ni kapor ya ke jinggar shan ke jupi ai ke jinggar shan ke jupi ya ke voice of the people party hinnum babi dan lele ya kiba ai ke jinggar shan ke PPP ki khalam babi ni job tang sau kinong kerjaan si kia penhe sedang mentakat sakale nawar bagi di PPP orang si burung lot di PPP menta. Oh, wat tinongkrem, wat hapok nongkrem konstituensi ki bam kerjaan yang aru. Ki yok burung lang temta. Dami sabar bisa sino. Sa sino krem. Kau pito basta mo ubam kerjaan yang aru hotel bi. Ubam kerjaan yang aru bi hotel bi. Iyo burung lang. Tinamar kata daw. To ini ai kap burung. Pada dia kini ye kap bu hei baga soka kashim legislature agni disisi api raju kapor yen pentre security kita tangan yang kata yen tolong meeting ko tinaran ke parti sedang jadi program ini larang soka larang kuma pada soka larang pentre kegubre simone ye bi pharo kibadan hande kapor yen habat pentre हम तक एक रखवा तो यहाँ पर तुम देर ये इलेक्शन MPC नंबर 1 हाउस नंबर 1 इतिहास में करता यहाँ पर तुम देर ये MP इलेक्शन parti ही terstrong berperkat weng noelam ubangin say na parti ubangin pun ये kan election nila pek na thau na preng jadi noelam jo parti sa pemberasian jadi so how state election committee ban ai jadi pembera yang kipat ba yau to khotong ubangin pun na voice of the people party tikai kemudian kami ini minta karo nenu phashu sekalian nenu phashu silawan lalaga chakri ka shana sisa ka dorgam sisa ka BPP naipet mano penjobet ya ketong jong ka BPP kibali khot MDC sapo ka GHDC penjobet yo ketong jong ka parti umani khot MP hangta pini kali ka sarkar kanum lut baniat bakla kin bapi padio sensar agani kasan nawar ngenum sya yana dinu ngenum tu bantu kiweru ngenum sya tari abani ni kita kunjung voice of the people party bapin bam api yaka hok jumpat ba bangin bam rungin pe pin bam api ru ngenum sya pin sampai kai ke bangin ne ni mentang yong ngenum sya akan ke bam du ni